Kapitan Inteng! Sa dinuti pa ng kwarog, nakasukat ka. Inak agbijaw ang kail. Sumurot ka? Sa dinaw. Ijay bangir abantay ang kail. Ay na, talaga day tante pa ka kumikumam ita. Saan kan ngagbarbartag? Unang kail. Sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload kaw. Ay, sige. Ngim umayak man makikapitan na ibus ti kape mi kani antay. Ay kat, ala agkapi kalat na ng kail. Kaburburak tayo danom ijay tirmaos. At damatan kapi ijay lamisaan. At dapay gatas kan asukar ijay. At dapay tinapay. Ay, mayat Ala, ingkagkapain. Tay saganak man dagiti itugot kaw nga agmisyawn. Ay, sige man. Nakpag kape. Anyang eda kita nakasupaw. Groceries kan bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, ala, intayawn. Kuyugon na. Ngam no di mo kayat, agbatikan. Nilangan violet din nakayaban. Ay, umayak sakpay lang ti surot mo. Awan lakit, violet ti kadwam. Katuan mat tamakatulong mat kanyak. Sana kasken ka. Na? Ngagpauba ka pa nung mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang uba. Intaki di agbidyo nga rudal. Marikwanang, saan ka din nga imay dito'y tersenam ni Inteng? Saan mo't? Apay ka day? When tadyak meten nasiputan arimwar, ibaon ko kumapay agumatang iti kapikan asukar, angam awan meten. Iso asya kun at imay dito'y. Saan mo't nga imay dito'y tersinak, maray? Ha? Ni Inteng mo't jay nakalugan iti tricycle ni Kwarog. Amukon. Amangan numapandamanin agbidyo. Ay, una yan ni Inteng. Simurot manan ka ni Kwarog nga agvidyaw. Kat bay amlata? Sana balita agin enjoy mo't ni Kapitan. Sa bagay. Angam di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimurot ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita, nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam, saanan nga agbarbartag. Wen, katsyak, kasla liw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong, i-video, kas jay laang. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras, ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day ito video ni Kwaraw, tuyang. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tila kay akayaw. Sana intulod iti kalapaw. Agiraman day ta, i-video na pa'y. Tapno lang nga daipos na. Kituon kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang tad iti star. Ay, adula aming aramitin ni Kwaraw. Apay no aramidum mag. Tapno adda pa ka kumikumam. Makumiko makikibangkag. Awan oras ko kada kita. O di agbidyo kay bangkag. Kadwam tanwang mau. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Sikabaw si Kapitan Inteng. Nakay ka nga agpaisaw. Angam, ay, siyamot kay man. Mayat san itsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Ay, uuna. Ay, nayunam ti groceries nga itid mo kan kwa na. Itid mo ta may sabag. Ha? Itid mo. Ay, makapabangar namin ti imbaga na. Urangan iti may sabag ang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Kapay ngay. Kat no duamit nga mintinted mo iti day bakit anang ibaga natair ka. Naragsakan na nga ron. Ay, ingka manin gumatang iti groceries.
Tayong kanto ikantay ko na mga aday jibalas yung tikarayan. Unan ah. Enjoy gayam tikas to yung aramidan. Katuan mate. Mala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka angkay. Naa. Ingka na. Siguradaw. Adun to ti agbuya. Alan. Ingka na angkay. Urahin nak dito yung tricycle ko angkay. Mapanak pa di bangkaw. Inak manghirwari ti kwarta. Bangko? Una. Addan swil daw kiti panagbitbidyaw. Ay, mayat ano kasta. Tamangan tanto iti restaurant. Kinintan to makitsindang kay. Aw, aday tanti ka ng tanggay. Anak, nagimasan. Ay, agbusugak ano kasta. Unang kail, sige lang. Hanggang sa kabay na, agbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga di ibidyo. Basta talaga ang kail. Ngala, kumita ka dito ita ibidyo ka. Ala. Kita ma, no natairak mo't laag. Natayar ka ang kail. Sige, mangan ka. Agisak mul kay iti siday. Wen, agisak mo na kasto. Ayos ang kail. Inteng, ayan ni Kwarog. Ada kamot dito'y paraangan anak kaindayon. Una, ibidyok man ti bagbagik anak kaindayon. Ta ipos ni Kwarong. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat tupay. Ay, alaman kiday. Agsala ka man di ta nagtakdiram ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da mo eropam dito ibidyaw. Anya nga iti isalak. Sige, agkantak ta agsala ka. Sige Sige. Ang galing. Galing kong sumayaw. Galing kong sumayaw. Galing kong sumayaw. Ay na. Ay, mayat Ay, mayat. Kwarog, nagbanglo dayta si daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Tadito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Kituin tapno adda kadwa nga aglutaw. Imbag ka pa'y, tanakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damot basit. Ay, mayat dayta Kwarog. Ang damot basit masuswildo ka. Iso nga iparanod kumot basit kadagiti awanan. Day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babakit ken lalakay ti groceries da. Ay wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray basay kat makatulong ka. Takunada nga rod, saan mo abukudan ti pagsayaatan? Unantay. Tay kunada nga rutan, no agparanod ka. Agtultuloy matiswertikan ka. Wen, Violet, husto ka. Made ti agim imot, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka diti paraangan nyo, Mare. Ikan ka, iti si daem alauya. Nagimasan. Msigay, idisumpay laeng di tatugaw maray. Aday ta. Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadong kap. San kami payanangan? Taur urayot jay sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisina kaun. Ay apag isaw, daytan ti si daon nyo. Apag iso dayta kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapu dayta ijabalay ni Kwarog. Ado ti linuto da ni Violet. Iso ako na da nga umay kaikan. Ay imbag man, tanaimas ti si daon ni Kwaraw. Nagswildo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti si daon na. Ay imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay na Maray, umdasen nga agluto da itinaimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra kamay. Basila day ta para kinikwarog maray. Kas itinakunak, saan unay adakkel ti masusweldo na iti Facebook na.
Kat umdasan apadigwan na ka itinaimas asidaan. Imot kay dia. Ngala, ingkakot yalis day ta sidaan. Taalaak mutlaang day ta malukong na. Sapay nagpintas day ta malukong na. Ay kukwa kun agraman day ta malukong maray. Na Agsusweldo mo ni Kwarog iti Facebook na. Di gumatang manen na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, nuan niya ti sawaken ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto ka no dakwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, tagsuswildo gaya man iti Facebook na. Iso nga rod ako nga ag-Facebook ka mag, tapno ag-swildo ka mag, tapno ka na yun anaimas ti sidain ta, tapno saan ta amaawanan iti bagas, tapno makagatang akmod iti napintas abistidak, tapno makagatang akmod iti napintas asilpungkaw. Ay nagaduki din nga imbaga mo na ya. Ala, si kalangan tagpisbaw. Ag-video ka iti pusmaw. Diyan nga rod damaw, si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Agbangkaga langin Ay badong, kukwa talatan tumapapal. Iso akastoy latan tibiyagta. Tadi mo amot agdiskartay. Nagadulaki din nga bagbaga mo na ya. Kawang mag, tuladom nga minani kwaraw. Diyan nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga ro damaw. Ay sorsorwan. Si kati interesadaw. Iso asi kati mang tulad kini Kwaraw. Tasyak agbangkagak langay. Yaw! Tata ba daw? Anda ka dito kalapaw yaw. Oh, Kwaraw. Adaki tayo. Dumanon ka. Nagbaran na ya. Ay, Adaka may Kwaraw. undata. Nagpagnaak man. Mapanak ko madita bakil, taditak ang mapanagbijaw. Ay, mayat Ado tibakis dita, mabalin mo nga i-video. Undata, ang sakbay ang mapanak dita bakil. Ibidyo ka mampay. Ha? Way, napintas to ti bijaw, tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan na tugaw yaw. Kit umisam ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala At tugawak di tayo. Aw, kasta. Sige, umisam ka, tata ba daw? Ngam, anya nga ito ipasimudaag da ita video. Kwarab. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngam itilukudan da ita, naragsak lata ti biyag. Kastaya. Tata. Sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kail. Apay, awan matulungam dito barangay tayo. Tanas kan adumayo kapay laang. Unag man iti ang kail. Taddaman no a pamilya ngagkasapulan iti bagas. Kasi damait. Di may sa pamilya, naawanan da iti ama. Kahit saan pa ang makatrabaho di asawa na, tamasakit mait. Na-depress ang kail. Aya, Ala, da kayon ti kadwak ang mapandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Wala ang kail. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw, di sana kumamot nga agswildaw. No kasta nga raw, nasken mat atumulong uray basit laeng. Alagarod, kuyugan ka, tainta dita bangir a barangay. Ay, nukasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer kamot gayam! Ay, uwan nataerek ka talaga. Ay, Kwarog, pagbali ng adwa ko ti itin mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuwang kail. Nukasta! Dua ka banti itidyo kanyak! Ay, kuwatata, may salaeng. Ngamin, jay may sapay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya. San nabali tata? Tao may kayong tumanan ikan wag sulduak ijay pisbaw. Ay katuan mala. Katagyaman akmanan Imbaglangan taad da intedyo abagas.
Tanay, nasakit ito mengkaw no agtrabaho Oh, adto ti merienda yaw. Nagyaman kami antay. Ay, mariknak mo ti bisin ka. Mabisinak mo't. Apag isaw, nagluto ak iti pansit. Ala, mangan kayon. Alam to'y silpon ko antay. Tay video na kami kinang kalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansit, i-video. Ay, ibidyum amin agaraw may banang. Talaga akasta ti bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Oh, aday ta, medyo dumistan siya ak. Oh. Ala, agsao kayon mabalinaw. Ay, hello mga karils! Bulaw, kada kayo amain. Mangantayo iti pansit ngayon luto ni Antibanang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils, ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak man ang kail. Kat inak manen gumatang iti sardinas ken noodles ken dadumapay. Nga iparanod ko kadag iti kakabusat nga awanan. Ay, ikagumatang tagjutak iti barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwakang kail. Ala, nga manong iti maksa iti sweldaw. Kanayon ka mga paranudan. Ayos lang ang kail. Nuawan dag iti viewers ka. Sa anak mat ngagsweldaw. Iso anas kin lang iparanod kumait. Mala, ituloy mo dahi tangar aramidem. No, kasta kumati aramidem ti amin nga istambay dito kabildatan, di ayos kuma. Kumaa. Ala, may mayat dahi ta apaka kumikumam, ti agsyat ka iti arak. Naimbaki di ata insardeng munti agsyat iti arak. Una ang kail. Ituloy mo dahi ta, sa nadakis. Nasayat dahi ta at trabaho. Ala, Guarog! Ituloy mo ti kastangar aramidan. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapanka agbarta. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganad, da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming dita, Apo? Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Ni Kapitan Inteng. Makapanak matlaangan ijay Manila ba daw nabayag ajak na napan? Kaano ka di tinaudi nga ipapan mo ijay? Itinsapay mo labalasa nga tinaudi nga ipapan kaw. Apea si kapay tinapili yung masakit akabagya mga sikasok yung kuha niya. Ikit kayat kumata nasingput day di akaanak ka. Idida kami pa'y tagkuy-kuyaw. Talaga nasingput. Saan naimot day di akabagya? Ikan na ka siguro ti kwartam, no kwa? Sigurado nga ikanak iti kwarta. Bak nang ngamay tinaasawa na. At dapat ijay abraw dagiti anak na. Pasaray umay ka mangarot pumasyal ditay. Huwag ka day, dahanag mo na ayan. Adan sakit pa na, Maray. Adamot dakkel at traveling bagmaw. Ayun maray, inak man mo iti Manila. Inak iti balay ti kabagyak amasakay. Nay, sika nga ro ti mga sikasukan ko na. Un amaray, adda ngamin dagiti anak na ijay abroad. Ay, bak nang dangarod no kasta, marituyang. Un maray, retired a US Navy ti asawa na. Ay, big time nga rod no kasta. Ay, yung baglakit dahin, tasyak tinawagan na amapan ijay balay da. Tapno makapanak man mo iti Manila. Saan la dito'y kabildatan nga awaway? Ne, makakadin dito kabildatan, takas tati sao, Mare? Saan mo kide, Maray? Ang maragsakan amapan iti syudad. Ay, sige, Maray,
Bye-bye in Nakaon! Maray, nagkita kayo kadiitay kan ni Marituyang? Saan mo't maray? Apay? Nagsabat kami ngamin itay. Mapan kano ijay Manila. Adaman nadlaw ko kuana. Anya ka di dayta anadlaw mo? Ay, jakman mo. Kasla napanakal. Kasla uyawin na ti barangay tayo akabildatan a naggigyanan na iti manong atawan. Pagkunamot, maray. Ay, saan ko ama ilawlawag? Ang kasta ngamin ti panagriknak. Saan nga tanga atap mo lang? Sapay la kumaata kasta, maray. Huwain, amangan no atap ko lang nga agpaiso. Ay, may kawak itikawan ni Tuyang ko, pare. Ay talaga kasta paray. Aganos ka. Sumangpot to. Awan ta agluto iji balay. Kino mga anak, may maysa ka mangan. Awan pa'y kasangap. Ay naimbaglakit din ta sana pumampadaw ni Banang. Imbaglaking ka, pare. Tanod na papanan ni Maribanag. Ada ni Kwaraw gakadwam. Ay un ngagpaiso pare. Ay narigat ngagpaiso ti panawan ti asawa na. Ay awagam at agawi din. Saan pa'y siguro makaawid, pare? Tawan mga iwan iti masakit akabagyan na. Agam no siya. Ura da mangayab ko ni Banang. Ibagak ang mangayab da iti sa bali. Asawak man. Saan ko kumamit ang palubusan ni Tuyang kaw? Ngam ipapilit na may. Kaya't na tagpasyar ka na iyay syudad di Manila. Saan tayo kadipay ang mga nantay? Mabisina kaon. Apay, saan ka nagmerienda ijay ile? Tamabisin ka ako nam. Tinapay latikinan kao. Inna po iti kayat ko akanain. Urayon tapay ni uncle mo Dandan ni siguro itan. Umuna ako na antay. Da kayong timanguray kan kuana. Ay, saan, Kwarog? Am-amu ka. Ikisap munto manan amin asidaan. Di agluto kayong tumanan antay. Anyang agluto manan. Nakaluto ak nga rudan. Ingkakit din sumakdaw. Tanay, awan gaya mo ti danom. Ay, jak makawit iti danawam tamabisina kantay. Jak pa'y ngamin nangan. Ingka nga rud kitaan ani uncle mo no napnapanan na. Iti kasta, mangantayon. Agda kamot lagayam dito iti resina ang kail. Mangantay ko kanaon ko na ni antay. Dangdang gayak nga rod ni tatam abadong aginom. Naliday nga mintawan ni Marituyang. Sige, uminom kayo nga raod. Tain na kun mga ang kail. Naimas ti sidain. Kukod ti baka ko naman. Ay, saan ka nga umuna amangan? Umay ka nga rote na ang kail, tamabisina kaon. Ay, ingka makid di mangala iti pulutanan me kanipari ba daw? Sige, inak mangala. No pati siya kat makiinom kan makipulutan ma itang kail. Sumagmamano abulan ni Marituyang ijay Manila. Hanggang dimot la sumangputan, Maray. Maganasan na siguro ti agyan ijay syudad ti Manila. Ay, maikawa paikit din ni Pari Badong iti kaawan na. Kanayon da ko mga ag-video call Jay agluto iti kanan na ti kasapulan ni Pari Badong, Maray. Uray ag-video call da, tadi namot matulungan iti trabaho iti balay. Sa bagay, nunarwam nga adamang iluto iti kanenda kan agdalos iti balay, talaga maikawa. Wen so akanayon di Twitter senam, takasapulan na ti kapatpatang na, nukas jay nga agmay-maysa, ijay balay da. Hello, Tuyang. Kumusta ka, Titan? Hello, buddy, my love. Ano sabi mo? Kumusta ka, Tita ko, nak? Saan ka kadipay nga agaway? Ay, hindi pa. Masakit pa inaalagaan ka. Ay, unay ka din, Tuyang. Tagalog ka mo, tay. Ay, oo walang Ilocano dito. Nakalimutan ko nang mag-Ilocano. Ay, agtal na ka man. Anya nalipatan. Ay, oo, nakalimutan ka. Agpakada ka, tagawid ka mo, ta. May liwak una yan, king ka, Tuyang. Alay, tasabihin ko kay atay. Magbakasyon muna ako dyan. Win uri agsubli kan tumanin nukwa. Oo, buddy, my love. Magbakasyon ako. Sige.
Urayan ka ang panagawid mo. Bye! Nakita ka bin mabait ti boss, nana. Umagan, aglugan ka ni ti tricycle ka. Ay, oo, Kwaraw. Sasakay ako sa tricycle, Mau. Pimintas ka mit, nana. Pimu daw kay ti Manila. Ay, totoong gumanda ako, Kwaraw. Tagalog pala ka. Di mo ka din amot ag Ilocanaw. Ay, nakalimutan ko kasi. Wala kasing Ilocano doon eh. Ganon? Sige. Kung yan ang gusto mo. Ngamsak, uray man mo atawain. Saan ko ang malipatan ti pagsasauan na kaya naka... Sabi mo lang yan kasi hindi ka nakapunta ng Manila. Anya ko mga ti pagbiyaga ki Jay. Magkatulong ka doon ah. Maraming trabaho doon. Kanina na tuyang antay. Pimintas kan pimudaw. Agam apay nga agkatawa ka nga'y, Kwarog. Anya ka di, tinakakatkatawa. Kasanaw, di nakanumatan amo ti Agilocanaw. Kaya't mo asawan. Tagalog ti panagsaunan. Oo Na, ipakita na naggapo kanumat ti Manila. ay anyan? Rinabak na kala siguro mo, Kwarog. Jaklam mo Bareng agkita kayaw. Kat saan na kayo at Tagalugain. Mapanak man ijay terse na inton bigat. Bareng agkikita kami nga agkukumaray. Unantay, makita mo tay ko nakatumanagalaw. Madlaw mo't nga rod nga ayog Ilocano ti ayog na. Ay na, magagaranak mo't kahit makakita ka ni Marituyag. At nakamagaya mo tuyan. Imbak ta si Mangpit kan. Medyo nabayag ka mo ije Manila. Ay, oo, buddy, my love. Gusto ko ring magbakasyon. Ay, saan ka man na tumanagalaw? Kasla kalasaan nga Ilocano. Nakalimutan ko kasi eh. Walang Ilocano doon sa Maynila. Anya kitawanay. Adaw ti Ilocano ijay. Ngam agtagalog da, no dadan ijay. Ay, hindi, buddy, my love. Ay, saan ka tumanagalog ko na kay? Kababay no, da makangagking ka. Ibagada nga, agraraman ka. Totoo naman ang sinabi ko eh. Nakalimutan ka. Ay, di mo ipapilit. Agraraman ka. Mare, imay ka din ni Marituyang ditoy. Simangpot ka din, Maray. Kasta ti kuna ni Kwarog. Ni Kwarog kano tinagluganan na idikalman. Agsipngat kanun kat idi simangpay. Umay to siguro inton madamdama. Nabayag aditay nagsasarita. Win nga rod ay agsublipay nga ta ija Manila. Damagan tanto no umay. Ay ngam, amangan no saanan apalubusan ni Kabadong. Adakad ni pari badong dayta. No pagsublian na, wano saanan. Ay puno ya ti imbagam at Tagalogan ti pagsasaon ni Marituyag. Unang kail, kastoy ti kunana. Nakalimutan ko ay. Ay, baka iitak mo. Ewan sa pa'y makatawin na, nalipatan na ti Agilukaw. Kung kunana lang day jay. Ipakita na mo't naggapo ka no ijay Manila. Napankat niyan tim ijay Tersina. Bareng mapanamot kita na ni Marituyang ijay. Agda na panunot ko nga ramidan ang kail. Numakigtaot ni Nanatuyang, sigurado nga agsauday day iti Ilukaw. Anya kumat aramidim. Mapanak tumat iti Tersina. Into nagtagtagalog ni Nanatuyang, kigtutay. Kitahak man no di agsawi iti Ilocanaw. Di kar aramidin ti kasta. Bayam ano isot kaya na. Amo na nga rin Tagalog. Sana dakas ti Tagalog ang kail. Tidakas na kat ibaga na nalipatan ng ti Ilukaw. Dahita ti sana kapapatay. Magandang umaga, Koko Maray! Ay, kumusta kan, Marituyang? Nabayag ka mat ija Manila. Ay, oo, Maray. Maganda doon sa Maynila. Madlaw ang naggapo kay di Manila. Tatagalog mo't ti saom.
Ay oo, Maray. Walang Ilocano doon. Kaya nakalimutan ko ang mag-Ilocano. Na, apay, Tagalog mo't aya di kabagyam nga inaywanam ijay. Ay oo, Maray. Kaya nga walang Ilocano doon ay. Oh my God! Toyang! Ay, ha? Sino ka? May sakatik ba lang? Nagagapwam apa sa tilubaong? Tumitasan mo nalipatan ti Agilukaw. Ay oo, saan mo analipatan, Marituyan? Mayat gayam ti makigtaw na makalagay. Kung kuna na lang dayjay. Idikinigtot ko ni Nana Tuyang, agsasarunumot ti Ilocano asa una. Aging Tagalog met. Kunamblan asinaw. Kasta nga rod ni Nana Tuyang ang kay. Anya nga ti ko na idi nakita. Saan ang nakatagari Tanabainan sigura. Madi nga minday ta. Nakapanla iji Manila. Agtaga-Tagalogan. Jak impagarap nga graraman gayam ni Nana Tuyang. Una, kaya't na lang nga ipadlaw ang nakapan iji Manila. Agsubli ak ijay Manila ba daw? Ay saan kan nga agsublay, tamang ibabain kamay. Apay kumaamang ibabain ako nam. Ibagam kiday na nalipatan ti agsaw iti Ilukaw. Ay, ang mga agbayag kay jay katsak ti malipatan. Saan mo't malipatang kakidain? Bak nang mati kabagyam, kabailan na mati mga iti nurse ang mga iwan. Palubusan na kun aba daw. Imbag ijay, tadama ko na aswil daw. Tapnon niya man ang taramidayim. Sanay, no kayat mo amadaan iti kwarta. Agtrabaho ka ditaw. Saan ta nga agsina, tagasawa takit nga raw. Ikari, saan kun nga ulitin tinaramid ko nga agraraman? Saan ko naklang aruday? Inikan iti may sagundaway. Ita, siyakmay, ti matungpal. Maray, kunak man no agsubli ka ije Manila. Ay, di na kun palubusan ni Badung ko, Maray. Amangan ka no agraramanak tumanang. Amken na nga agsaukan tumanen iti Tagalog inton agawid ka. Agbabawi ak iti naramid ko, Maray. Di na kun talken ni Badung kaw. Agyan tayo latan, dito'y barangay tayo akabildatan, Maray. Mayat tibiyag tayo dito. Anya pa'y nga inudi kasta, Maray. Saan mon atari gagayan ti agyan iti sabali adiso. Na itudeng adito'y tayo kabildatan. Ay, wan man laangan, Maray. Nakaamirisak amaday tinaramid ka. Saan ko nga ulitin? Ay, Nana Toyang, agsao kalatay ti Tagalog. Ngam di mo nga minsawan, analipata mo ti agsao iti Iloco. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Inteng! Ni Kapitan! Inteng! Dalusak na ito'y barangay kabildatan. Nay, ape adalusam, kat naglinis matan ti amok. Inaldaw kaming tupay nga ag-ikap. Naskin na dalusak. Nalinis pa yun, dagiti kanal. Ay, dalusak nga ron tapaikat ko pa'y amin at chismusa. Ha? Ay, unay kamutin, Kapitan. Apay ngay. Ay, basta ganad dagita chismusa. Mayat dayta plano mangkail. Umanugot ak iti dayta. Ay, agkaiwara ngamin dagiti chismusa dito'y barangay kabildatan. Aduda nga rod ang kail. Dayta laangan agi-istorya tar aramiden da iti saan apudno. Kastada nga raw ang kail. Ay, tulungan nakman. Ibagam ka dagiti tanod mo, nagtitinulong tayo. Unang kail. Ibagak dayta kadakwada. Dayta, tinagpinda sa planong paray. Biliba ka talagang king ka. Kaya't mo matamay kat amin at chismusa? Kito na. No hindi pa ko mga inaramid mo. Awan ko matichismusa dito barangay tayaw. Ay, damok ka, di mo suportaran ti plano. Apay kidinasan ngay. Kay kayat ko Ay, very nice in good Ibagam laing no niya teramidag paray.
Ta makitinulong aking ka ang mangikat kadagita chismusa. Apay api na ayabanda kamay, marikwanang. Ay, jak pa'y nalpas di aramidak ijay balay. Ang imaya kadagaos, taad da emergency meeting tayo ako na. Talagamot nga da. Anya ayaday ta nga ibagam. Agdengeg kayaw, taibaga, kada kayaw. Agdengdengeg kamay, maray. Alan ibagamon, marikwanan. Pinaayaban kayaw, taada na ibaga kanyak ni Kapitan. Kat sigurado nga apektado kayaw. Anya da ita, maray. Makapadanag man. Dalusan kano ni Kapitan da ito'y barangay. Kat amuyaw, no anya ti ikatin na. Dagiti agtatakaw. Wag, nagadaw tagtatakaw dito barangay. Ikatin na dagiti chismosa. Anya. Na, apay nga ikatin na. Krimen ay atag chismais. No kasta ti aramidan ni Kapitan, ay saan tayon ang makapag-chismes? Angkay, tapay ngay. Saan mo't lang nga agasukan jay kusina yaw? Ay awan nga ron yan tim nga glutaw. Sa dino tinapanan na ya. Ay, napan nakichismis Day tagat ti dakas na. Tamay samot ni anti anang isama makichismes. Ay idi pa'y bigat api manaw dito'y balay. Itatamalaman, awan pa'y lang. Mabisinantan angkay. Saan pa nalpas dagiti trabaho dito'y balay? Pimanaw adagusan? Iswarong bang lang at dalusam dagiti amin at chismusa angkay. Wala. Wanang kay. Nasayat na ita. Nangay aramidam dita, tuya. Na, apay adabagaw, kitkitaam anak hatugawa. Itay pa nga, gururay dagiti inawa, maplato, ijalababaw. Ay, sanak ang makainaw, tagpampanunuta. Kanya ti pampanunutan maya. Day anaamwak a plano ni Kapitan, nga ikatin na amin at chismosa. Kit no nagsaya day ta plano na. May saka mo, naragsak ka. Agasam nga mintad adumot ti oras mo, nga ipapaimo dita pan nakichismis mo, ngam dito'y balay. May saka mo gayam amang plan-plano iti dakas kontra kada kami at chismosa. Hingga ka aginawain, tapno dan tumanan usarinta amangan intun madamdama. Anak ko ng parang. Si mangbat mo tanyan day. Hindi pa'y matlaglutaw. Bayan pa'y lang. Mga ala iti buwilo na deta. Nakatugaw mo't lang nga kuy-kuya ka eh. Kastakit no mga ala iti buwilaw. Mabisina ko ng kail. Kauray siya. Kasaritam latan Ibaga mamapani naglutaw. Wan man. Banang. Banang dungo. Tumakder ka dita na. Tapay, apagtakdaran na. Ingka aglutaw. Sa anak nga agluto. Mabisin kami ka ni Kwarog. Sumungbat ka na Kwarog. Wanantay. Talaga mabisin kami kini-uncle ka. Ay, awan bibiyang ko nga uray mabisin kayawn. Apa nga gungungat ka? Damagang pailaang. Ay, awan amok a basol ko. Ay, Kwarog. Ada basol mo kanyan time. Awan mo ti amaw. Good boy kami tupay kini-uncle ka wantay. Good boy kit di dayta. Ipaikat na amin at chismosa dito barangay. Apay, di mo kaya ti aramidot? Damagang pailaan. Si ka man ti pagdamaga, Kwarog. Apay, dakas ti plano? Unang kail. Tamay samat ni antibanang at chismosa dito'y barangay tayaw. Kita man, Kwarog. Anya ti kita kagawad. Kita ano ada agatang dito tersinak. Awan mo't makitkitak. Saklang mit ti adda ditawi. Sipod ng lukatak. Agingga ita alumno kantinit. Si kapay lang ti may dito tersinak. Sanak mat nga umay gumatang. Umayak lang agistambay. Uray tupay nga min agistambay kat awanan ti umay. Apay nga ta. Sipod na amuan dati plano ni Kapitan amang ikat kadagiti chismosa. Awanin ti mayat nga umay gumatang ka nagistambay ditaw. Kasta ka day.
Agasamot ngay ngamin ti multa dagiti matiliwan nga chismes. Anya, adda pa'y multa na, Adda, sa nga 10,000 ti first offense. Naa, ay agasam dayta. Isumot lagayam ang mabuteng dagiti kabaranggayan arumwar kadagiti babalayda. Tsak tupay, kabutang kun ti makichismes. Ay katawan nga rod ti umay gumatang diti tersinak ano kasta. Nagnginamat gayam ti multa. Rumwarak kumaitakag. Nasayaat man do saan ka narumwar. Ang sanang tamangan no pagmultaan nak ni Kapitan. Ay ka talaga pagmultain na ka. Ado kumakat ti kayat ko nga imarites kadagiti ko kumaray. Nariga, tuyang. Dakkel ti multa ti matiliwan. Pangalaam nga ti 10 aribaw. Iso amas pilyek laengen ti agilad dito'y balay ngagmalmalom. Kahit kasanungay, dagiti lalabaam. Diyay pa nga ipanagbalsig mo iti pagsungrad. Jak kayat nga ramidon dagita. Tapay nga, Sumadutak no sa anak nga agchismes ba daw? Iso dayta, di pan nakabay-tamin kaw, tapno ibagakan ka. Angkay, aging nga kadita, kat saan pa'y lang akayat niyan titiag lutaw? Ay, di na nga rod kayat. Apay nga angkay, simadot sa amutan niyan tay. Nanipod idinaamuan na ti planok ang mangikat kadagiti chismusa. Nasaktan tirik na ni antay. Ijak mo no kasano ang maayayaw. Nagrigat nga ay wunti bakit? Kapitan, Eh. jak kumakayat nga aramiden daytoy. Ngamnaskad nga aramidag. Anya dayta? Agreklamo ak. Apay, anyat ireklamo? Awan nga minan ti umay aggatang ije tersinak. Apay nga awan. Nagbuteng da, tanaamuan da nga ikatam amin a chismosa. Apay saan anasaya at tikas jay? Kasano ngay matin negosyo may, nga agkan-kantina, wano agis-istor, kapitan, kaduan nga umay aggatang kadagiti chismosa. Aya? Dagiti imot awan maichismis da, umay damot agdengag iti chismes. Katno awan dagiti chismosa, awan mo ti umay agdengag. Iso nga awan agatang? Wen kapitan, kasta talaga. Ay, madin sa ngagpaiso Madin sa tiplanok na ado ti agreklamaw. Sarap, apay nga, tandaan mo dito yung udi alin yan. Naudi kagaya may may. Nagatindog mga minin dito yung alin niya. Umayak lang mo agreklamaw. Kat iso day tatilin niya dagiti umayag reklamaw. Nagadu kami. Iso nga nusam nagsapa dagita nga imay dito'y barangay haul. Kasla umay damit dumawat iti ayuda. Saan? Umay dagreklamaw. Umay ko'y reklamaw, di plano ni Parinteng, nga ikatan na amay, dagiti gismusa. Ha? May isang rod at reklamo yung amin. Ay, paunahin na ko na harap. Senior citizen na, Mike. Ay, sana mabalain. Kita amaw. Adumot lang ti senior citizen na nakapila. Ay, nasaya at Mike, tasya kaon. Agasam ti katidug tayo tapila nga. Ay, imbagta na anusam. Ay, mabisina kaon. Iso nga ibaga kaon, tiriklamok paray. Di mo kunaan nga agpada kayo itireklamo kadagiti daduma na kapila. Mabalin ka di paray. Adimon ituloy, ti plano mapanangikat kadagiti chismusa dito barangay tayak. Panunutak pa'y Tanituyan ka, si madumit niya agtrabaho. Uray mo't di banang. Ay, oray na kumari banang si madumitan. Nagrigat nga ibaon. Ay, nakarkaro ni tuyang ko paray. Agungayt no ibaong kaw. Ito pak na pa'y amin na may gaman na. Nagrigat nga agpaiso ti kasta. Kahit kasanaw no ibarsa na kanya nga may gaman na paray. Siyempre, nasakit Ayun na. Iso nga rod paray nga saan mo nga ituloy pa'y day taplanaw. Bay amlangay nga agchichismis na. Ay na, kapitan, agasam dagiti agreklamo iji barangay haul. Nagatidog ti pila. Kano imay pa'y ni pari ba dong? Agpapada kami itikid dawon kan ka, kapitan. Saan mo nga ituloy ti plano mapanangikat kadagiti chismosa? Iso nga rod apang panunutak aso kataksa ti planok. Sukatamlaangan, tanay, malugi kami nga gis-istor. Mala, mitingak man dagiti chismosa dito'y barangay taya. Umayak, kapitan, makimiting akmal.
pay sa dino ti papanan to yan. Mapanak makimitay. Meeting itian niya. Mitingan na kami kanon ni Kapitan. Amin a chismusa, mapan. Ay nagalistukan amapan. Ay katilaban mi mata, ti karbangan mi a chismusa. Apay dapay lakarbangan nyo may. Ay na, nagadulakit din ay a chismusa dito'y barangay tayo maray. Nay, kasangsangpot mo lang, Maray. Wun maray, apay aya. Saan mo anang nagjaminsahin ni Inteng para ka na tayo at chismosa? Ada mensahe na. Wud, kunana, asaan na kanun nga ituloy ti plano na amangig ka kadagiti chismosa. Ay, nasayata no kasta maray. Agam, ada kondisyon na. Kondisyon? Nasken kano adagiti nasaya at abambanag ti intay istoryaan. Saan adagiti nasiksikugan kan nakitartaray? Dagiti saan apakapirjan wenno pakadadaulan dagiti kabarangay tayo. Kasta? Wen tapno maliklikan ti panagiginura ken panagaapa. Sa bagay, adaw ti aggiginurang aggagayom, ken agkakaaruba, gapo iti mati a chismes. Mayat medkit di aday tasing-asing ni Kapitan. Intangarudan ilista tinaganta para iti attendance. Awan kanu merienda dagiti saan amang ilista itinagan na. Ay, saan kayo magdidinuro? Talakwan kayo ame. Saan kayo maibusan? Word, anya lakit din aya. First come, first serve Diyak ngay kagawad. Itayak pa ang nakatakder dito itirsinam. Gumatang ka aya, kwarog. Katuhain, imbaunak ni uncle ko gumatang iti pumada na. Aya, ket ado pay met ngamin dagito aggatang. Sige nga rod kagawad. Unaan pa alakwan ida. Tachismisak man dagito adda dito itirsinam. Aw, kabaranggayan. Denggan nyo dito ichismis ko kada kayaw. Inton bigat ka now, adda ikap tayo dito barangay. Irugi tayo di purok unaw, aging gay di purok dusay. Ay, woy, numay kamay! Kumulong kamay! Umayak man mo't makichismes kada kayo, kukumare. Ay katumay kalaang amaray. Sigurado kayo kade analpasyo amin nagiti trabaho yo iti babalayaw. Ay katwan nalpas kon amin at trabaho ije balay may. Iso mabalin akon makichismes. Kunama ni Badungkaw, anas kon nga gawid akamapan agluto iti pangaldawan may. Ay katwan kasanumat ngamin. Numaimasan tayon ti agchismes, dito'y tametten nga agmalmalang. Isunsamot ti kuna ni Kapitan. Mabalin tayo makichismis, basta unaan tayo alapasan dagiti trabaho tayo ije uneg ti balay, tapno awan riray. Won, Maray, hosto day ta, anasao ni Kapitan. Sakbay, amapan kamakin ni istorya. Naskan alapasampay dagiti trabahom iti balayo. Kan dagiti laeng nasaya at abanag ti pag-iistoryaan. Ala sige! Didon tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Agawis nga ta ni Maribanang, Maray. Apay ko mga agawis. Anya nga'y tiyawis na. Saan ka di akasangay na ita? Aya, kasangay ita ni Maribanang. Katwan mo't. Sika, inton umay abulan ti kasangay mo. Katsyak, inton next year pa, ti kasangay ko. Huwag nga raw. Kag, aganda nga ta ni Maribanang. Wan siguro tarimuar mo't iti agsapa, mapan makichinda, kataging ga ita, saan pa'y asimang pot. Mayat nga rod no aghanda, tapno adda pakipanganan. Nang runa pa'y nga raw tawan si dami kin ni Badungkaw. Urayan ta
Uray man no aghanda no saan tamot nga imbita daw. Una, ay, agimbita ko ma. Taumay kami kinibadong ka. Urayan ta nga agimbita. No agimbita, ay, mangitugutak iti pagbalunan maray. Dagitay dadakkel a pagbalunan, taag take out ta. Nah, di ka laagbain. Ay sos, kadagito'y apanawon anarigat tibiyag. Maday ti agbain-bain maray. Nasken apapuskulom ti rupam, tapnusan kang agbisain. Naa. Katwan mag, no agin kakapoy ka, ayawan na. Awan magimulam apagsayaatan no kasta. Iso asyak, ay, okay lang. Napuskol ti ropak, maray. Naa. Alan, Kwarog, Intan, tanailugan mo mo't amin nandita tricycle mo, dagiti kargak. Apay anagado ti ginatgatang mo asidaan anday. Kaslagpas ken kamay. Kasangay ko nga rod ita. Ha? Iso anas ken a mailuto adagos dagita, sakbay asumipngel. Ay, happy birthday gayam ita anday. Wen, Alan, mapantan, tatulungan nakpay nga agluto. Di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo nga agluto. Tama kasi ngaak iti panagpasadam. Ay, saan ako natangdanan antay? Ay, abak pa'y ni Violet tadwa kami at tumulong aglutaw. Alang nga rod, Inkan, Kwaraw. Nakaluto tayo na nabana. Mabalinan nga isagana tilamisaan. Unantay, kasanaw, agidasar tayaon. Da kami ka ni Violet, agisagana, Kwarog. Taing kaalaan tay cake ko. Ijay bakery ni Lovely. Ay, unantay. Apag isunto inton sumangpet, dagiti na imbita. Unantay. Happy birthday, Maribanang! Ay, thank you, Marituyang. Day, anya ngay day ta nakasupot nga awit mo, Marituyang. Pagbalunan, maray. Amok nga adaw ti saganam. Iso akarga akto dagito'y pagbaluna. Ha? Di ka kadinagulagat kakasta, maray. At iti regalo. Simple a regalo, ngam sapay lang kumata magustuhan. Ay na, agyaman nak, marikwanag. Ay, tunggal birthday, at dalat na regalong kanya. Ay katuan Oh, Marituyang, anya rin taawit mo. Regalo ka di dayta para kan ni Maribanang. Saan? Pagbalunan. Na, talaga nga awan pa nagbain mo, Maray. Alakit din, umay kayon. Tas sumangot tayon, itilamisaan. At iti regalo mi ni Kwaro, nanabanang. Ha? Ay, pasinsyaan yung tirigalo may antay. Adagayam regalo yo kanya. Wan, nana. Dinardaras mi, tinapan nagbungon iti regalo mi ka. Dua day ta regalo. Sagaysa kami ni Kwaro. Ay na, agyaman akunay Happy birthday, nanabanang. Happy birthday, antay. Ay, agyaman kada kayo adwa. Nagadumot din day ta in-take out mo tuyang. Mano ang pagbalunan day ta? 5. Ay, di ka lagbaing. Kitkitain da ka, dagiti tattao, idi karkargaam, dagita pagbalunan. Anya ko mati pagbainak ngay. No nagbainak, di awan ko mati kastoy anayawid ko asidanta. Adan abastuta badong. Nakababain teramid mo. Nagaduka nga mo na yan. Adan si daun tayo ti manungal daw. Ikabil ko na ito di taref, tapno saan amabanglais. Nangan ka lang aro din, mangyawid ka pa ilang mate. Ay, mangibabain ka. Day na. Nagmayat mutin day ito in regalo ni Marikwana. Walet, nagpintas. Ay na, magusto ak. Ken, day ito regalo ni Kwarog. Batawal anak pintas. Uray ni Violet. Batawal matlaang. Ang nagpintas. Nalabit adagitay lako na daytoy. Ayos lata.
Ngamin, nagpipintas. Ay, banag. Yalanak man iti danon tumakin inumak. Ay, di ka pa'y lamapan mo't ijay kusina. Na. Ay, sige. Manlangan. Ni Inteng. Awan pa'y regalo na kanyak. Kan pulos adinak kinablaawan iti happy birthday. Ay, aniyan. Agamala. Awan anyaman na. Ayos laang. Ay, kurog. Kuyugan na kagumatang iti regalo para kani Kapitana Diwata. Ha? Tay napintas ken balo a kapitana di tabangir a barangay? Win. Agkasangay itong bigat. Kat imawag. Dumar ay tayo kanu. Sige hanggail. Ita ka din ang mapantagumatang iti regalaw. Una, tapno makapili taan na imbag. Uy, nagpintas day di a kapitana hanggail. Ewan nga ron. Ay na, naragsakak no makitkitak na ijay a Kapitana Diwata. Mare, gumatang man iti sabon na paginaw. Nalipatak tigim matang idinapanak ijay ilay. Wen maray, mabitlaeng. Ay, huwag gayam. Ay, sumipngutan. Ang awan pa'y ni Inteng. Adda nga tapay lang ijay barangay hall. Awan ijay, maray. Da kami ni kagawad Marcelina tinaudi itay iji barangay hall. Ayan nga rod ni Inteng. Ay, inangag ko ti saritaan da kanikwarog itayal daw. Agpakuyog ni kapitan kanikwarog. Mapanda ijay ilay tagumatang da iti regalaw. Ah, regalo? No kasta, igatangan nak ni Inteng iti regalo. Saan, maray? Na, Irigalo na kani Kapitana Diwata, di tabangir a barangay, takasangay na inton bigat. Kasta ka day. Nay, madia. Apay ngay akas jay. Tian niya, maray. Agregalo ni Inteng iti dayta a kapitana, ta birthday na. Wen, maray. Naimbita kami ngamin nga opisyalis ti kabildatan, a maki-birthday. Kasta gayam. Adda regalo na iti sabali a tao. Idento tasyak, pulos nga awan. Ha? Kayat mo asawon? Di nakarinigalwan, idi kasangay mo? Ay, di naktupay kinablaawan. Madi ah. Rumbang nga iso ti number 1 amang kablaaw, kan ka? Kumaa, hanggang saan mait? Kaslaawan anyaman na kenkwa na akasangay ko. Nay, apay ngay akasta. Kaslasan na ka nga ay ayatan no kasta, maray. Nasakit a panunutan. Nga awan regalo na kanyak. Ngam adda regalo na iti sabali a babae. Ay, happy birthday, Kapitana Diwata. Ho! Aniyan apintas mo ita. Thank you, Kapitan. Ay, ato iti sagot ko kan ka. Agyaman na, Kapitan. Ay, talaga nakapimpintas ka, Kapitana Diwata. Ay, nubalo aklaan. Ay, araman ka Ha? Sika talaga, Kapitan. Narabak ka. Nabuya kon ti video nga insen kanyak ni Marikwanang. Naragsak ni Inteng anang kablaw iti daidya a kapitana. Idento tasyak, di nakpay kinablaawan iti birthday. Inikan na iti regalo. Idento tasyak ket awan. Narabyan ka anagga po iti birthday tay napintas a kapitana. Ay, uwan ba na? Kat, nag-enjoy ka? Pirmi Nabuyak tinaisen kanyak a video Inteng. Nakaragragsak ka anang kablaaw kan ni Kapitana Diwata. Kat inyawatan pa iti regalo. Wala. Tabot din na garon. Kababayin ba no jak ikan iti regalaw. Anya nga jay inregalom kan kuana. Pulseras. Pulseras? Ala.
Nakmaturog. Ditakan. Awagak man ni Kwarog. Tamapanak ijay balay na, itamot laeng. Antay, agbalor iti 3,000 jay pulsiras ng regalo na kini Kapitana Diwata. Agasem dayta, nangina apulseras, idento ta siyak, awan apulos in regalo na. Ha? Di nakarinig-alwan ni Angkal? Saan? Nangalaan ka nun ni uncle mo iti inggatang na iti pulseras. Napanangirwari jay bangkaw, antay. Kinuyog kaw. Anya? Apay adi mo pinaritan? Anya kay ti amok dita. Basta kinuyog kulatan Kung may isa, nakaragragsak mo tantay. So binaybay akon Ti awanan bain nga inteng? Ay, kaslakit din awan asawa na. Nay, mangri ka pakuman, tarabi iuna yan. Awanan kumatang maray, ngamada ka mo't. Mare, anya ka di tinapaliiw mo kan ni inteng iti dinarayan yo akasangay ni Kapitana Diwata. Kuwa, naragsak mo't maray. Da kayo ka day tinagsasango? Saan, maray? Isuda ka ni Kapitana Diwata tinagsango anangan, kan nagis-istoryada. Tasyak, dagiti kagawad ijay tinakasarsaritak. Kahit naragsak ka din ni inteng? Ay, uwan, maray. Ingam, natural day Taamid kami mo't ijay kag naragsak. Jack magustuhan da ito'y maray. Pulseras gayam tinregalo na iti dayjay a Kapitana. Agbalor iti 3,000 pesos. Ay, wow. Nagngina mo taan. Angam siyak. Awan apulos in regalo na. Maray. Nagsakit, Maray. Ay, nasakit talaga, Maray. Sagutan na ti sa bali a babae. Idento ta si kaamis mo nga asawa na kat saan? Ay, mati Isuan na sa isaya at langan ngagsina kami. Ay, day tantima day, Maray. Kasaritam laeng ni Kapitan. Saan anas kan nga agtinag iti panagsina? Urno sinyo latan ti parikaot, Maray. Wan ba daw, kasta tinapasama. Nay, apay ngay. Kag, daychay, pimanaw ni Maribanang ijay balay da. Kat napan nagabang ijay balay ni Marikwanang. Ha? Apay anas kinapumanaw. Siyempre, gimurakin ni Kapitan. Oray siya, ano bilang? Talaga gumura. Ay, unay ka ngamin ni parintingin na ya. Madimot tinaramid na. Una, Kabailan na ti gumatang iti pulsiras anangina para iti regalaw. Imbag kumamot ano batnang. Ngumsan mo't nga raw. ayos kumalaang dayta. Ngem ti madi nga raod kat saan apatas. Tapirmay abangkaing. Una, bangking nga talaga. Ay, kaasimag ni Maribanang. Tasaan anapatag kin ni Kapitan. Adalinutaw. Mabisinak. Awan tagluto tapi manaw ni Antim. Insinan akon. Kahit naragsak ka tapi manaw ni Antay, Angkal. Ay, saan Ingka kano ayaban ni Kapitana Diwata. Tayo so tagluto iti kanam kunan ni Antay. No kumata mabalin. Saan mo? Angkal, madi nga minti inaramid mau. Inikam iti regalo ni Kapitana Diwata. Ngam di mo pa rinigaluan ni Antay. Iti uray pikil ako mapulsira si di nag-birthday. Ay, kuha. Agasam ngay, 3,000 pesos ti balor de purusilas ngayon regalom kini Kapitana Diwata. Idinto ta ni Antibanang, kat pulos ka no adi mo pa'y kinablaawan. Iso siyempre, agi mo na ni Antay. Ay, kuha. Ay, Siguro, kursunadam ngamin ni Kapitana Diwata niya. ha? Iso sinagutam iti nangina pulsiras. Kuha. Jay. Ingkay ayaw ni Antibanang, tapno agsubli ni Balayaw.
Aba nang, agawid ka ni Jay Balay. Awan agluto. Ay, saan kan akayat makita? Na, Siyak ti tagaluto iti kanam. Tagalaba iti kawus mo. Tagaplansya iti kawus mo kan aminan. Hanggang kastoy ti tratom kanyak. ay, kuwa, ay, Ha! Naglaka ka laeng nga isukat no kayat ko inteng. Isukat ka iti mapagmahal a lalaki. Daytay amunak nga ipatag. Saan akasken ka akatulong ti tratom kanyak. kuwa, sorry ba nang, ala, bayan tayo gumatang iti regalo kan ka. Saanen? Ha? Diyak ka sa pulang ti regalom. Kan nasaktan akon. Iso nga ita. Makaamu ka ni tibiyag mo. Ta makaamu akmatan iti biyag ko. Agsinatan! Ay, saan ba nang? Basit laabanag, ti pangisinaam kanyak. Ha? No basit abanag kan katipanang pasakit mo kanyak. Saan kanyak? Ala, pumanaw ka! Awanin ang gail. Di na kan subyan yan tibanang. Salbag kan tumot ngamin. Ha? No di mo kumaimbaga kan ni Antim Atriki ti balor ti Porsilas. Di saan kumaanagungay. Nagdamag nga raw. Alam nga gulbudak. Nagkunangamin kan ka. Ngay sagutam ni Kapitana Diwata. Idinto ta di mo sagutan ti mismo nga asawam. Madimot ngamin Ay, Impadlaw mula unay nga gusto ka kini Kapitana Diwata. crush ko lang mo. Hmm? Sapay mabisbisinak. Awan pa'y naluto yung balay. Kuna ni Antay, saan ka kanwa pakpakanan dito'y balay kaw? Isong hagawit ka ng kail. Anya? Hindi pa'y antimti kanunungam itan. Imbis asyak nga angkal mo. Wala ang kail. Ala, hagawit ka antang kagluto iti kanam. Ulan nga tiraramidam. Saan ka pakanan dito'y balay kaw? Anya kamutin ko arong. Saan ka kanunungan ng kail? Maditi inaramid mo. Ala, hagawit kan. Ay, todas mo ita, Kapitan. Napaguram ni Nanabanang. Ala, urayam nga agbaaw tigura na kanka. Tabarang agsudli kanka. Ala, sige. Didan, tinagipusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka diti inaramid na pari badong kan kwarog? Apay, anyat inaramid damanin. Napanda ka no ijay tersena di tadaya. Pilpilitan da amang lukat iti 10 oras ti rabi iti aglaklako. Taapay ka na. Apay, anya ko matigatangan da. Anya pa'y ngay no di arak. Ay, makita da di akwarog no sumangpay. Ay, rumbang abagbagaam da di akwarog. Mangibabain. Tanod pa'y mat nga rod. Saan lang atanod ta chip tanod nga rod. Di na bagay ti ag-chief tanod. Nukas jay mat ti aramid na. Nakita mo ka din ni Badong ka umaray. Ne, saan mat mare? Ay, kadwa na siguro manan ni Kwarog. Kasla ni Kwarog ti asawa na. Saanan asya? Ay, na yan mare. Pagimunam ka din ni Kwarog. Saan ko apagimunaan, maray? Masurunak laeng. Di nakpay tulungan iti trabaho. Nilatan Kwarog ti kanayon na akadwa. Ay, bagbagaam ni Badong mo. Tabagbagaan mimot ni Kwarog. Kanayon ko abagbagaan. Ngam di nakmet denggan. Iso ama uma akaun. Mauma ka kunam. Ngam apay nga rod asa pulam. Kasanaw no adda mapasama kenkwana. Awan kwartak nga aramatek maray. Kanak man iti upat ti suli na kagawad. Arak ka di manan ti kayat masawan. Ni kagawad mait. Kas lagdadamaw. Amuyon ati kayat ko asawain. Bayadam ka di wano ipalistam manan.
Dahito iti sungbat ti saludsud mau, kagawad. Na, bulpin mat day tayaw awat mau saan na kwarta. Maawata mo na ti kayat kwasawain. At idogan ti listaam di taw. Saan ko matadamdamagan mo atid daw? Ti kunak, ikanak. Na, naglalaingam kidain, ta ikan ka iti lakaw. Lako dagitaw, saan na padawat? Di kagawad, mate. Itala ang agkidawak kan ka, di mo pa ikayat. Ingka dumawat iti sabali at tersina, no adamayat amang tagkan ka. Kasta kumatitak-tak derken bis ngay mo akanayon ko araw. Nagmayat. Kanayon mo takastoy ko angkail. Gwapo kan tarakay. Guwapo kong taraki. No nagalas ka kita, no nabartak ka. Apay kumaan nagalas. No nabartak ka, awanan ti bis ngay mau. Kuso-kuso ti buok mau. Kanday takiday mau. Dandani pa'y di ka makatakdar. Ha? Kaya't yung ka diti makamanugang angkail. Ay, noon pa. Hanggang kasano ang makaasawa ka. Arak mo tinagbalin nga asawa. Harak ti mangtid kanyak iti turay, tapno makaasawa kang kail. Adda madismaya ti balasang no kanayon ka anabartek. Angam ti problema, mabayi na kasumango iti balasang no sana ka nabartay. Sino katamanan tay purontong mo iti pantalon? Sa dino manan iti papanam? Apay adamagay. Kaya't mo ka dito sumurat. Nuing ka manan makiinom akadwam ni Kwaraw. Sa anak akas kada kayo akurang ti panagpampanunot na. Gusto nga ta ti panunot ti tao, akanayon nga agbusingar tingiwan na. Palapa ng kanto pa'y di ta nagtakdram. Nakurang ka talaga ti panagpampanunaw. Napatpatag ti arak ngam ti trabahaw. Amom tuyang, ti arak makaikat iti banaw. Makauray day ta trabaho ta makabanaw. O yun tay binalsag. Ay, makapalpala-palak iti tawad din na oras. Ay, tarayon ba daw? Delikadong ti binalsay. Hoy! Egsobli ka dito'y bataw! Apay ati maray ka! Na, Ay, kasla na bagyo akayo ta itsurab, Kwarog. apay kumaan na bagyawan tay. Ay, damagam pa'y laeng. Amom ka day, nga imbaga dagiti kakaduam atanod, aso katanda kakanon. Gapo, iti kinamamartek mo. Ha? Sino tinang ibaga sukatandak? Ta sukatak tirupa na anday? Di ka man. Ha? Masukatam aya, matirupa. Abay kitin na sananday. Pagbalin ka ng isit akas lalumboy ha? Danog-danugay. Ay, kaskala na laeng no nabartek ka. Di mo pa'y maiturad ti sumango iti balasang. Ay, nagpadaan nyo lang ka ni Pari Badong abartek ti amuyo. Isungarot nga agbabarte ka. Tapno adan tumanugang yawan day. Tulungan na kano ni Tata Badong garam. Ay, kun na laeng tapno adda kadwa na nga ginom. Ay na, Kwarog. Adda adi ka makaasawa, no kanayon ka, anabartag. Abay kumayan day. At damat alalay ko nga garam. Uray kanayon ang mabartak ni Pari Badong, taadan tuyang na. Si Kangay. At sa nga ilay ni kakais ka balasang, Kwaraw. Kaya't magtinta sirpatan. Itamat lang, Tata Badong. Mapandan. Ni kano dalmas, di mang sirsirpat iti balasa. Natatair ka, hindi dya dalmas. No nilang dalmas ti karibal kao. Anyang iti laban na kanyak. Kino kasla grup-grupa ako raranay. Iso nga, Intan. Ipakita manalalaeng kin natatair ka. Anya mo na dya dalmas nga. Nagrana kami di balay ti balasang. Ibagak nga gawid ay tasak ti kayat ti balasang. Tanatairak madlang. Iso nga, Intan nga roday. Tapno di nakamaunaan dahil si Adalmas. Basta numadanon ta di Adalmas. Pagawid ako na.
Apay nga inikamanan da badong iti arak, maray. Kasano ak ang makalakaw no saan ko nga ikan ti gumatang. Pwera ko man ni badong ko Saan mo ko mga ikan? Saan mo't ani badong mo ti gimatang, nimot kwarog. Ita, saan manen nga amaw no na pananda? Apay nga minasapulam. Amo na mo ti pagawidan na. Di na nga ron matulungan iti trabaho. Ay mandaram nga min ti asawa matumulong kan ka. Saan atin negosyo ti ka pagpupudutan. Babawi kon nga may nagdamag. Makapasurawn. Inayaban ka ay nga umay ditoy. Agawid kan no saan ka gumatang. Ay, iso abaak ka takas na tiugalaym. Anawan ka man langay. Kanya di na idanon kanyak nga inaramid yu iji balay ti balasang. Impakitak lang ti kinatigas ka ang kail. Imbaga kinitalmas nga gawid. Tasak ti mga aram kininapinta sa balasang. Saan na nasaya ti inaramid mo? Saan mo apapanawan ti madanon mo a tao iti balay ti aking balay? Ahaw! Impakitak lang mo ti balasang asak tinalaing. Apay pagsayatan ti inaramid mo. Pagdaksam day jay. Apay kumapagdaksan ngay. Mayat kit di ata makita ti balasang asak ti katutureda na chiptanaon. Baliktad ti kararwam. Kinapalangguad ti inaramid mo. Pimanaw kanu ni Dalmas, gapo iti inaramid mo. Ay, nusan pa lang nga pimanaw agat linipakaon. Ay, si kanto pa iti lipakagnay. Ha? Di kan sumungbatag, diso ti gemgem ko iti sungaw. Yay. Maray, saan samutan nga umay ni Marituyang dito itersenam? Oray saan nga umay no agreklamo ti umay na aramidan. Ne, apay nga agreklamo ako na, Maray. Kasanaw kat iparit na nga aglako ak iti arak. Nimot kwarog ti may gimatang. Ado nga minti masuron a babae, no agbartak ti asawa da. Pabasulin da ti aglaklakaw. Di asawa da ti kasauda. Saan kat ati lakok ti pakibiyangan da. At dalat ta nga min dagiti saan a makaawat, Maray. Iso nga agpipinnasin siya kayon Maibos ti pasensyak no aglablabos damag. Abay nga, itataba daw. Itabay nga agapapo dito'y balay ti balasang. Hindi datamot ilokatan. Iso nga rin. Ada nakita ka tao ito'y alimabas iti batog ti tawa. Sinalbag. Inton ko nagriyawag dito'y arubayan da. Ay, saan. Imbaga kanyak ni Parintay nga saan ta kano nga agar ariwawa iti balay ti papananta. Abay nga min na di datapastrakan nga iti balay da. Weno, awan ti tao, di sa unay. Kapay nga da nakitak itay iti tawa ngay. Saan nga tangalalya tinakitam tata? Hanya, alalya. Ay, mga nuumay na talalyain. Intang haruday. Agawitan. Nanay, tataba daw. Di nakpanawa na. Kapan ka magayam naglako itinatay, tuyan. Na nga, tinaglakwan. Apay adamagam tinaglakwa. Di nakimay tinulungan. Iso nga awan ti ited kukan ka. Timulong akmat idi ang nagmula. Sana ya? Mangmangan ka mo. Inggatang ko iti bagas ken groceries tinaglakwa. No si ka ti mapanaglakaw, arak ti papanan ti kwarta. Kitmangtid ka mo nga ruda. Awan nga rudaon ta inggatang kaw. San ka kadi makaawat? No di nakikan, mangilako ak iti bagas. Padasam, tapagbabawyam taramidaw. Palapalon ka iti binalsay. Amok no kasano ti kaado ti bagas. Amok no kaano ang maibaws. Ay, nagirigat ang awan kwarta na ya. Awan pa igatang matitiarak. Inton kwan nakaalakay ti sakit mo, gapo iti arak. Apay nga ron nga dag sakit kin masapa amatay, nga urasan mo't nga gininom itiarak. Ikalintag amlat taday ta sinalbag nga arak. Ay, mapukaw kumaday ta nga arak dito'y lubaw. Ay, saan mo ta? Ado kami nga agliday nung mapukaw ti patpat gan mi nga arak. Ay nadamag mo ti kabarbaro adamag iti kabildatan kwaram. May papanitian niya ang kail.
Dandan niya kalaysan di balasang. Kini dalmas. Anya? Nagpaiso ka di tayo tangkay. Kino may saak aninong. Ha? At nga ta diferensya ti pa nagkita dahi di babae? Naa, apay nga ibagam nga da diferensya ti panagkita na. Hindi na makita na tatairak ng dahi di dalmas. Kinayat nakit din dahi di akas lakurara night. Idinto ta na tatairak night. Apay mabiyag ayat ti taer. Ken kinamamartek mo ti agbalin a pamilyam. Ha? Eh, tinakita na ka ni Dalmas. Ket mayat ti ugali na. Nay, apay akas lang nasukaan nga utang day tarupam ita. Kuaraw. Kasanaw? Kadyay mo't kaslakurara ni ti pinili di balasang tataba daw. Ha? Asino balasang? Asino analaad ti dadakamatang? Dahi niya dalmas kanti sabsabungin ta. Ay, kasta ka day. Mala, intanto lang makidayan, huwag kalaysada. Ay, sa anak lakit di amapan. Ay, nagsakit lang ti pusok ang makakita na ragsak dadwa. Inka, tapno ipakita masaan ang nasaktan tinignam. Kasla makitkitak ti panangkat katawa kanyak day di adalmas. Day jay kidan, tinagasa, titi babae, kit naglaan may. Warog, apay nga adda ka nga agsansanuong ditoy. Di kakit napan nakidaya, ija ayan dadalmas. Apay amapanak ngayon tay. Ay, Di kamot napan. ay ket naira na ngamin amadmadi tiriknak. Di mo ka di makita ang nakasweterak, tamalaminak. Jakmat kaya ti mapan Takumaro lang ti sakit marikrik na kantay. Ha? Madmadi ka di mo tiriknam, barok. Awanantay. Nasakit ti puso ka na kamakaw. Ah? Ay, amum ka day no apay akinayat jay babae ni Dalmas, imbes asika? Tsaka mau, antay. Hindi namot nga minamot agpilay. Deta tiyan mo ka makagapaw. Ay, ti kinalaing mong agbartek ti makagapaw. No apay anadismaya ti babae ken ka. Day, nakakaluban ka may kuaraw. Papanam. Inakidi banggag kaw. Inakman kit agmula, tapno at daapitay. Kahit saan ta ka din ang mapanaginaw. Saan ang tata? Adda ako mayakay ti balasang, no kanayo na kanabartak. Ay, uray ni tuyang ka. Di na kon kasasao, kapukano ta mamarte ka. Ingkala tulunganin tapno agkapyakay yawn. Nakalipat na, iso ang nakaaramid ta iti sa narumbang kapo iti arak. Ay, winsa. No inaktulungan ni tuyang ka. Saaday na makapungtot kanya. Untata, awan tinasayat nga itdan kadata ti arak. Adda nga imadayo tinapatag kadata. Mala, inka nga ruda ni Jibangkang mau. Tay nakbutay ni Jibangkang may kanituyang ka. Ay, tatabadong ken kwarog. Awan nasayaat nga itden tinalabos nga arak. Nudi, panakaisagma. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.